Abatuye mu karere ka Burera n'abafite ibikorwa bitandukanye bavuga ko bagorwa no kuhakorera ibikorwa byagutse by'ishoramari nko kubaka n'ibindi bitandukanye ngo kuko ubutaka bwaho bwose bwanditse mu buhinzi. Ntiyacize imyaka ibiri barazishenye. Hepfo hari mu mudugudu wa Buzamuye barayishenye. Inzu y'amabati isakaye nk'iriya barayishenye barayisambura. Tumanutse nahaberekaniye pfariya barayishenye ku manywa. Ibi kandi binashimangirwa n'urugaga rw'abikorera aha muri aka karere ngo kuko hari n'ibikorwa by'ishoramari biba byagutse biza muri aka karere nk'inganda, amahoteli akomeye n'ibindi, ariko bigakomwa mu nkokora nuko ibyangombwa byanditse mu buhinzi nk'uko Munyembaraga Jean Dodier uyobora urugaga mu karere ka Burera abivuga. Urabona yuko nta shoramari rirahagera, ariko hari ababyifuje kwashora imari ntibyari byarakunze kubera yuko ubutaka bwari bucyanditse mu buhinzi bitanoze neza, kuko ushaka gukora ishoramari ry'ubuhinzi nyabuhinzi atarabona ubutaka nyabwo buri ahantu bwegeranye none mu cyanya cyagenewe ubuhinzi. Wakenera gukora inganda twagiye duhura n'imbogamizi yuko nta cyanya cy'inganda twageraga, ndetse tukaba tunafite zamaze kuducika. Icyo twavuga ni nk'uruganda ruri kubakwa Musanze ruzatunganya ubutare rukoramo amasuka. Ubusanzwe igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka kigenderwa muri aka karere ni cyo ku rwego rw'igihugu. Kuna karere k'ubukerarugendo gafite ibirunga. Bwana Nshimiyimana Jean Baptiste umuyobozi w'akarere ka Burera wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu ashimangira ko hari n'ibindi bikorwa by'ishoramari ryagutse birimo nk'ubukerarugendo n'ibindi bizitirwa n'uko ubu butaka ari ubwo gukoresha mu buhinzi. Nyamara akarere gacumbikiye ibikingi bya Nyabingi, igishanga cy'urugezi n'ibindi bitandukanye. Ko dufite abashoramari bagira hejuru barenga ijana bifuza gukora ibikorwa byabo, ariko bakazitirwa nuko aho baguze kandi hagenewe ubukerarugendo uyu munsi usanga ari mu buhinzi kandi ari agace k'ubukerarugendo. Ibyo rero igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka District Land Use Master Plan batangiza umushinga w'igishushanyo mbonera cy'akarere ka Burera uzakomereza mu ikusanyamakuru mu rwego rw'uko umuturage agira uruhare mu bimukorerwa. Rutagengwa Alex umukozi w'ikigo cy'igihugu cy'ubutaka ushinzwe imikoreshereze y'ubutaka yavuze ko nta gihindutse bizatwara amezi 8. Ndetse twahuye n'akarere n'abafatanyabikorwa b'akarere twaje gutangiza umushinga wo gukora igishushanyo mbonera cy'akarere ka Burera. Ni igishushanyo mbonera cyari gitegerejwe mu mushinga bigenze neza kizarangira mu gihe cy'amezi 8. Igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka cyo ku rwego rw'igihugu kigaragaza ko aka karere ka Burera kaberanye n'ubukerarugendo, ubucuruzi bwambukiranya imipaka n'irindi shoramari. Iki kiri kuvugururwa kitezweho kubyagura kandi hakanongerwamo ibyorohereza iryo shoramari no koresha ba mukerarugendo biza byiyongera ku ruhurirane rw'ibibazo bishingiye ku butaka bigaragara muri aka karere no gutanga umwanya wahariwe gushiraho amarimbi, kuko abo muri aka karere banagaragaje ko bagorwa no kujya gushingura aho bita kure. Emmanuel Bizimana, Isango Star, mu karere ka Burera.